Mureke dutangiriro uyu ni Sano Chita tugiye kubabwira ku basore beza ku isi top 10 most handsome men in the world. Murababona nabo ngabo abasore beza ku isi nibo tugiye kuganiraho tuva ku mwanya wa 10 tugira ku wa mbere. Let's go, mureke dutangire rero. Ku mwanya wa 10 turasanga uwo bise ndi. Ku mwanya wa 10 turasanga uwo bise Ryan Reynolds. Ryan Reynolds rero akaba yaravutse tariki 23 z'ukwa 10 akaba afite imyaka 46. Uyu nguyu rero nawe akaba agaruka mu basore beza ku isi. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'amafilime wo muri Canada. Urutonde rwaratunganyijwe kandi tunganywa neza. Ku mwanya wa 9 turasanga uwo bise Henry Cavill. Henry Cavill muratekereza we yaba yaravutse tariki 5 z'ukwa 5 mu 1983 akaba afite imyaka 39. Ni abasore beza ku isi turi kugarukaho ku isi hose nyine. Ubwo akaba ari umunya British actor akaba akina amafilime. Ku mwanya wa 8 turasanga ndi. Ku mwanya wa 8 turasanga ubise Chris Evans, arazwi cyane. Uyu nguyu ni icyamamare ku barebye Captain America Avengers. Rero akaba yavutse tariki 13 z'ukwa 6 mu 1981 akaba afite imyaka 41. Akaba ari umunyamerika w'amafilime ukina nyine amafilime. Ku mwanya wa 7 rero turasanga nde. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bise Chris himself. Uyu nguyu rero akaba afite yaravuze tariki 11 z'ukwa 8 mu 1983 akaba afite imyaka 39. Nawe uyu nguyu afatwa nk'umusore mwiza ku isi. Akaba rero akomoka muri Australia, akaba ari umukinnyi w'amafilime. Ku mwanya wa 6 turasanga ni. Ku mwanya wa 6 turasanga uwo bise Tom Holland. We biragaragara ko ari n'akana ariko akaba nawe agaruka nk'umusore mwiza. Akaba afite imyaka rero 26. Uyu nguyu rero bikaba bivuga yuko ari umukinnyi w'amafilime, England actor. Rero uyu nguyu rero akaba ari umwe mu babimburira umwanya wa 5 ari we bise Robert Pattinson. Robert Pattinson arazwi ni uri ku mwanya wa 5, turava kuri 5 tugera kuri 1 hasi. Robert Pattinson yavutse mu 1986 akaba afite imyaka 36. Akaba ari umukinnyi w'amafilime. Guys, murabona ukuntu ari biza nkangi. Uri ni Sano Chita rero mu giteza amatwi ndacyabwira abasore beza ku top 10 most handsome. Ku mwanya wa 4 rero hari Ziaozan. Nawe murabona ko ari agasore keza cyane. Yavutse mu 1991 tariki 5 z'ukwa 10. Ubwo bikaba bisobanuye ko afite imyaka 31. Akaba ari umukinnyi w'amafilime, akaba umuhanzi. Murumva ibintu byose akora. Akarira akaba ari umushinwa. Rero ku mwanya wa 3 umuforeni ndabo mwita Hrithik Roshan, arazwi cyane, yakinnye Krishna igice cya mbere, cya kabiri ndetse n'icya gatatu. Uyu rero akaba yavutse mu 1974 tariki 10 z'ukwa mbere. Bikaba bisobanura ko afite imyaka 49. Murabona ko ari mwiza. Akaba ari umuhinde, ni umukinnyi w'amafilime kandi akaba n'umubyinnyi. Ku mwanya wa 2 turasanga ndi. On the second turasanga ubise Zayn Malik. Ni beza abasore byo, ni beza nawe wabivuga ngabirangize. Yavutse tariki 12 z'ukwa mbere mu 1993. Bikaba bisobanuye ko afite imyaka 30. Rero akaba ari umuhanzi, murabyumva. Akaba ari umwongereza. Ninde ubonye igikombe cyo kuba wa mbere? Ninde mufori? Ninde ni mwiza cyane, yegukanye umwanya wa mbere kenshi gashoboka. Ni bamwita Kim Tae-young. Yavutse tariki 30 z'ukwa 12 mu 1995. Bikaba bisobanuye ko afite imyaka 27. Rero akaba ari we uje ku mwanya wa mbere mu basore beza. Akaba ari umuhanzi, umubyinnyi, South Korean. Murakoze kuba mwanyumvishije. Thank you very much. Mugire ibihe byiza, mukanda subscribe, like and share. Ni Sano